Within 24 hours, kaya ninyo sila makuha? Yes, Sarge. Kaya na mo, Sarge. 24 hours, agent. Kaya? Kaya, boss. Basin dirigay maabtan. Muhata kong 500 million sa kana nga project. Sana all. Sige, Sarge. Matong, Sarge. Okay, Sarge. Na ako isend sa inyo nga mapa. Subaya. Boss, nag-unsa ta dire? Agent Boyet. Naghulat ta og tawag basin natay customer karon. Boss, taya mo ning kentang ay wa man ta kailis utarawa to puro mao maratag mga gangster ani. Ay nagpalagdara agent Jeb. Kay mao na atong trabaho, kailangan nato mag-undercover. Hello? Hello? Sa kuha? Ano boss? Hello? Hello, Agent Ray. Sarge? Na ako ipatrabaho sa imo ha. Si Sarge Kintoy. Ano boss? Duha ka babae. Duha ka babae? Duha ka babae. Boss, pusin ba na? Yes, Sarge. Dako gina nga bahay boss ba? Kay si Sarge man na. Sarge Kintoy ba? Unsa pa? Anak o bilyonaryo. Ha? Tapos, yun lang boss. Matay maglina pa po. Di man katuyo. Katuyo ba? Sikat ng kamera. Diyan na. Yes, mara boss. Yes, Sarge. Bilyones. Bilyones daw. Yes, Sarge. Within 24 hours, kaya ninyo sila makuha? Yes, Sarge. Kaya na mo, Sarge. 24 hours, agent. Kaya? Kaya, boss. Basin dirigay maabtan. Muhata kong 500 million sa kana nga project. Sana all. Sige, Sarge. Matong, Sarge. Okay, Sarge. Na ako isend sa inyo nga mapa. Subaya. Nag-send siyang mapa. Asa lapit, boss? Tara. Isuda na boss. Uy! Kini ba? Murag ma-challenge kita ni ba? Mo gani no, pero sige lang. Bilyonis na ni. Mata na ni, boss. Tara, tara. Team, pagbantay mo team kay kaning sudlon na to nga area delikado, critical. Red area ni. Copy, boss. Team ay mong saba-saba team kay basi masakpan ta. Boss. Ano masakpan kita? Bayot mo ng tawanan, boss ba? Taka ng bataan eh. Ikaw daw pa ako gantik be. Sige kayo. Tama na, boss. Boss, nanang target. Sis, wala dito o dre. Relax lang dra sis, kay iligtas na kitang daddy karon. Untang ma-rescue ta ni daddy karon. Uy.